iyo nizera ko nzabona kugira neza kwawe, iyo nizera ko nzabona kugira neza kwawe. Alina Umuguanesa. Però quan jo vivia a Ruanda em deien noms diferents i també cognoms diferents. Oh no, però els teus noms que estan escrits en els papers de Ruanda diuen Umuguanesa. Alina, Umuguanesa. Amoganesa, anaves a dir, amoganesa. Què vol dir? Generosa. El meu pare és un àngel, però la meva mare és una cosa molt rara. Però que... És un tema que... O sigui, si me'l volen que jo els hi digui el tema, sí que puc, però és a mi que em fa una mica de ràbia explicar-ho, perquè és normal que encara estigui enrabiada només de pensar en això, però sí que a vegades em tranquil·litzo i em quedo més tranquil·la. Però no li guardo gens de rancor, jo pues, me l'estimo més ben igual. És la meva mare i més ben igual. I no el pots canviar. No. Ja està. Però és un tema que ja penso que és hora de que me n'oblidi perquè és un tema que no sé, però sí que hi ha algunes coses que les vaig viure bé i algunes coses que les vaig viure més malament. Haleluya. Ubwo rero wenda tutamaze umwanya, ndashima Imana cyane cyane ku mwana wanjye bita Umugwaneza Aline. Haleluya. Umwana ni umwana w'itorero, niyo mpamvu murimo kubona aba bantu hano. Haleluya. Imana yankoreye imirimo, inkorera ibitangaza kuri uwo mwana yavukanye ubumuga. Haleluya. Tukamusengera, abakozi b'Imana bagasenga, ariko Imana ikavuga ngo uyu ni uwanjye. Abamusengeye bakareba yuko yakize kuko yari yaravukanye umugongo urimo ikibazo. Imana ikavuga ngo uwo ni uwanjye. Haleluya. Imana ni ukuri yarambwiye ngo Aline izamukiza. Imana ikajya imbwira ngo izampa inshuti. Ubwo rero niyo mpamvu mvuze ngo ni Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Imana yacu rero nishimwe, inshuti zaje kandi n'ubundi bagiye baza. Haleluya. Njyewe gusa ikimpagaritse imbere y'ubwoko bw'Imana cyane cyane nagira ngo mbabwire ko dusenga Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Nagira ngo mbahamirize yuko ari Imana nyamana twakurikiye, Imana ntabwo twibeshye.
has fet avui, Ali? No sé. Avui, a la primera hora del matí he anat al CIE i hem treballat així com sempre treballem, i després he anat al pati, després al pati hem fet educació física i després hem fet anglès i després d'anglès hem fet naturals, després de naturals cap a casa. He arribat a casa i em va passar una cosa, que era que vaig anar a la classe i jo tenia que fer tecnologia i vaig ser l'última en arribar, l'última. Va ser l'última de sortir de l'institut l'altre dia. Sí, l'altre dia l'últim. Amb la Dolors vaig a dormir, amb les 9, però no vaig a dormir. Miro la tablet i després dormo. Em costen uns 10 o 5 minuts a dormir-me. L'altre dia em costava més de dormir-me. Però això va passar perquè ahir a la nit estava dormint i m'escanyo i em surt espuma per la... No, em surt la saliva per al nas i em sortia menjar per al nas. I això ja quan quasi bé era al matí. I, doncs, bueno, m'he llevat, he esmorzat i me n'he anat cap a col·le. I així la rutina de cada dia. Llevar-me, esmorzar, escanyar-me durant una nit, bueno, no, i anar a l'escola. Ui. Ara baixarem d'aquí una estona. Calma. No tardarem gaire. Però... No, perquè Rexa no. Com Alexa. Com Alexa, no? Saps el que... O sigui, si tu li dius a Alexa, vols jugar, et dirà que sí. Alexa, busca'm, et buscarà. No crec. No. No. No, perquè ets una màquina. L'Alexa només fa coses amb màquines. Però, no sé, és que si és una noia, No serà un noi. sí, però jo et dic si fos una noia. No, però ella ha decidit Foxy. Un Foxy. No, Sí, és una muller. ja, com bé li agrada. Li agrada Foxy. És que estan passant cotxes i em fa vergonya perquè deuen pensar que foten aquestes aquí al mig amb una càmera. Bueno, penso que no. Feu- Amb aquesta. Vale. No és... No, és... Tic... Pi, pi. To ensure that they know well what Alina was suffering from. My names are Nikiza Maniragawa Eric. I am the legal representative of Tiberias Initiative for Children. This is a local non-governmental organization that support children with disabilities. The core mission of TIC is just to improve education, health, and the development of disadvantaged children and their families. Our focus is just having a child supported in his or her family
in the environment, in the community, not being isolated. This is what TIC doesn't want. The child should be integrated in the community. TIC has now 2 schools. TIC school in Jabana sector, that's the Bweramvura area. This school has 144 students, children. Among them, we have 14 children with disabilities. Different disabilities, physical disability, low vision, and mental, because we have two who have the problem of Down syndrome. We also have another school. This is a TIC school, Golden Drop. It is a school that TIC is in the process of owning, because we do not own it. We are still in the process of owning it. The challenges that we generally have is that we do not have we don't have teachers who are trained really at the level that we want, to the extent that they can fully support the children with disabilities. The TIC ensures that people in the community invite even those parents with children with disabilities, because normally in our society, going back in, for example, 20 years, even more, people could not treat the people with disabilities like other people. For some beliefs, people used to say that maybe that's a curse. God gave them a punishment because maybe the family did a sin, and then they gave birth to a child who is disabled. This was corrected with the developed policies and the government measures to include people, and even disability awareness campaigns. With that, the mindset of people keep changing. This is the birth certificate of Aline. It gives the details, the parents of Aline. It gives the dates of birth. This is to show that Aline has parents. The father is Gakumba Gaetan, mother Mukandirima Marceline. Umugwaneza Aline was born in 2007, and this is her identification. There is also another form that shows that Umugwaneza Aline, since she was born, she was vaccinated. This is her form from the time she was born. Aline was among the children who benefited a lot, or among the first who benefited from the TIC support. Here we have a photo of Aline, whether you can see very well. He was about 6. He was about 6. Okay, these are all documents related to the handicap of Aline. Normally, Aline, what was the problem was the bump, the backbone malformation. And this was very serious, to the level that she was not comfortable in working, and even doing other small activities was very challenging. Estic emprenyada de treballar.
Mare meva. Tengo mucha hambre. No, no, jo m'ho poso jo. Merci. Estàs bé? Ben cansada estic. Això. Ai, bueno, solament t'ho preguntava, tampoc, ja ho sé, però no et vull tocar. Si tu no ho fas mai de tocar els nassos. No, no, ja ho sé, però t'ho preguntava No solament. fos cas que avui et despistesses. No, el nom del pare. És que diu no em toquis gaire els nassos. És que... Què? No, res. Jo aviso. Sí, ara no passava. Avui dia, segurament. Res, estic parlant sola. Què? Està bo. És bo? Mm. Bueno, Què? res. A mi doneu-me patates fregides, hamburgueses, tot el que vulguis. Però menjar peu de porc? Ja que t'agradava, te'n recordes? Hòstia, sí. Abans em tornava loca per menjar-me el peu de porc. A escola contentíssima. Torna contentíssima, explica tot el que ha fet i el que ha deixat de fer. I el que he deixat de fer, el que m'ha passat i el que, Exacte. i el que m'ha deixat de passar, i jo la mar de bé estic. L'any passat arribava plorant i l'endemà per marxar, marxava plorant. I això amb mi, L'any passat perquè no m'agradava gaire. Bueno, no és que no m'agradés, és a mi que... no em toca ficar-m'hi. Quan va tocar ja ho vaig fer i ara no sí. tocava a mi. Els companys parlen de nòvios i nòvies, de coronavirus ni... No miris, Calla! que us conec, home, que us conec. Altra feina tenen a mirar què? Que no, carai! Espera't un moment, espera't! Que vam jugar un joc i em van fer una pregunta i jo vaig dir que no i després vaig tornar-hi a jugar, com que era el meu torn, va tornar a dir una altra cosa que no faria pas, però... I després li va tocar un nen i doncs li va tocar digue-li qualsevol persona doncs que vas tenir. Va tocar a mi i com que va dir en veu alta, tota la gent ho va sentir i ens vam estar... Bueno, ells van gastar en una broma si m'agradava un nen i jo vaig dir que no. Si li agradaven les mongetes, per exemple, ja està. No. O si m'agradava un nen o si... No sé, jo vaig dir que no. I... Aquest nen ho va dir en veu alta i després tota la gent van estar tot el dia amb el tema, amb que et voldries casar amb ell, amb que no sé què, no sé quantos de... Et voldries casar amb ell, et voldries... Ara t'has delatat tu mateixa. Perquè si et preguntaven si et volies casar amb ell, vol dir que li van demanar si era el teu nòvio. I va dir que sí. Ell ho va dir, no jo, Però ho va dir.
week at home. Okay. Parents can see what their children have learned during the week at school. Okay. na Pasi wa karindwi wacu nitwa Mukakaberuka Marie Claire, nkaba ndi umubyeyi w'abana 6. ubwo rero ni ukuvuga ngo Pasi ni imfubyi, ariko nta mu buzima busanzwe ku mubyeyi we w'umubiri ntawe ni imfubyi. ubwo rero ni njye mubyeyi we ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi. umubyeyi we w'umubiri ni ukuvuga ngo habayeho kugira ngo twamuburiye irengero, yagiye ahantu umuntu amurangiye akazi amubwiye ngo amuhe akazi, ahita agenda gutyo ntiyongera kugaruka. umwana yari ari mu bitaro Ririma. ubwo rero biba ngombwa ko Ririma bahamagara padiri, ariko ubwo uko bampamagaraga nabashaga kwicarana n'abana banjye nkabaganiriza inti kuriya mwana mureba afite ikibazo, mama we tukaba twaramubuze kandi mama we twarabanaga, tumukorera iki? abana banjye bati rero Mari genda umuzane, uko watureze natwe niko tuzamurera, n'ubundi Imana izagume dufashe. hanyuma se ikibazo cya nyuma ni nk'iki wumva wabwira ababyeyi binubira abana bamugaye? ikintu nababwira ni uko bakunda abana bafite ubumuga, bakajya babafasha kubera ko ubuzima baba barimo buba bugoye. ubwo rero bajya bitabira rwose bakitangira gufasha ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, kuko hari benshi. kimwe n'uko nabwira ababyeyi bajya baheza abana babo mu nzu, ntibabashyire hanze, ntibabahe kugira ngo babashe kubageza mu mashuri nk'abandi, nangwa ngo babageze nko muri bagenzi babo, ntabwo ari byiza. bajye babashyira ahagaragara, ubundi bajye baca umugani ngo ujya gukira igisebe arakirata, akereka abandi. Pasi njya kumushyira mu ishuri yabonaga bagiye ati ariko mama abandi bagiye kwiga, tugasigarana nkabona afite agahinda. ndavuga inti njye humura uzarijyamo. ni ukuri Imana yo mu ijuru yaramfashije, nagiye kurisaba ngize amahirwe diregitirise wari uri mu kigo cya Bweramvura ati se uzajya umuzana umuhetse? ntinzajya muzana mu gihe ntari nabona akagare. rwose namuhetse nk'ibyumweru 2 mujyana, nkamwicaza mu ishuri, nkajya kumureba, nkabona nta kibazo, bahita mbona akagare. rwose Pasi twamufashe nk'umwana wacu. icyo nshimira Imana yarabikoze. abana banjye bose uko ari 6 baramukunda, nta n'undi muntu mbese niyo twamura hano mu rugo ntabwo yabitworoheye. kuko njya kumufata nabwiye Imana ngo izambabarire, sinshaka kuzagira ngo agire agahinda atekereza ati yongira mama. Je souris dans le masque.
Mwiriwe. muraho neza. Yego. Nitwa Dukuze Desire. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Nyirahirwa Sylvie, nkaba ndi directrice w'iki kigo cya TIC School muri Bweramvura. Mwahisemo gute umwuga wo kurera abana? Kuko nkunda abana, numvaga nshaka kuzaba umurezi. Igihe cyanjye mu myaka ya 80, mu by'ukuri abantu twabonaga as role models ni abaganga n'abarimu cyane cyane. Ubifata ute kuba aho ukorera wirirwana n'abana ukanaharara, ntukumbura mu rugo ugakenera kuba wataha? Kuba ngumana n'abana biranezeza cyane. Ku manywa mba ndi kumwe nabo, mbakira, ndeba ukuntu biga, kandi nkakira n'ababyeyi mu biro. Numva ari byiza cyane, nshobora gukurikirana uko biga, nkamenya icyo batahanye. Nanjye iyo bibaye ngombwa ntanga amasomo, urumva rero nta kibazo. Hanyuma ababyeyi b'abana bo mubana gute mu gihe cyo kurera abana babo? Ababyeyi rero sinzi ukuntu Imana yabikoze, bagirira abarezi icyizere, nanjye ntazi uko ngisobanura pe. None abana bose, hari ukuntu abana baturuka mu miryango itandukanye, umwana ukabona afite uko ateye. Amfite nta mwana uba mushyashya kuri njye urebye, kuko kuva muri 86 kugeza uyu mwaka nkora, wabara imyaka maze mu burezi ni myinshi cyane. Karagiteri rero presque zose nahuye nazo. Ngewe wa mwana ufite ibibazo cyane, wa mwana ufite comportement idasanzwe, niwe mba nshaka kwiyegereza cyane ngo dusabane. Ubwo rero no kugira ngo tumenye abana mu ntangiriro, kuko hari umwana ubona comportement ariko ntumenye impamvu y'iyi comportement. Dufite amafishi twuzuza, dutumira ababyeyi tukaganira. Buri mwana agira fiche individuelle, tukagenda twandika ubuzima bwe akiri mu nda ya nyina, avuka, niba nta bibazo yagize, avutse, ubuzima babayo muri famiye, uko bamwitaho mu rugo, cyangwa niba batabishobora. Abana bose, buri mwana tumubanira uko comportement yimeze, uko karagiteri yimeze, ariko bose dushaka kubagorora mu buryo tubashyira mu murongo w'uburyo biga neza bagafata, kuko nicyo tugamije. Kandi nanone uretse no kubigisha gusa knowledge byo mu mutwe, twita no ku buzima bwabo, health. Wenda se yindi mbogamizi yaba nuko nahuye n'abana nyuma y'ibi bintu byabaye mu gihugu nyuma ya Jenoside, twagiye duhura n'abana bagize ikintu kimeze nka traumatisme. Ni iki traumatisme hajya mu Kinyarwanda? Bagize nk'ihungabana. Nge naje kubona ku giti cyanjye na experience nakoze, yuko iyo umubyeyi yagize ihungabana, umwana nawe avukana ihungabana. Muri 2006 narabibonye cyane pe, nk'utwana duto twa P1 ukabona dufite comportement idasanzwe, ariko ubu ngubu bitangiye gukira. Abana b'ubu turimo kubona ubu ngubu bitangiye gukira, n'abana bari calme. A child is an adult in miniature. C'est un adulte en miniature. Aba ari umuntu mukuru, icyo abura na experience. Kubw'ibyo rero umwana ugomba kumufata nyine nk'umuntu mukuru, utamutuka, utamuhutaza, umwubaha. Nkuko ubaha umuntu mukuru, ugomba kubaha umwana. Baganira ibintu byinshi n'ibikomeye, ariko kamemo harahatarenze. Natwe rero niyo mpamvu muzumva nko muri nursery, we call our children our friends and so on. They are our friends. Hari nawe twavuze turavuga ngo tuzajya tubita our twins. Jo t'explico una altra cosa, que tu tens una persona que t'ha fet mal
I llavors aquesta persona diu, no puc viure sense tu, no sé què, no sé quanto, que si bla bla, que si bla bla. Això és un xantatge emocional, no? Has de mirar com viu a casa seva. Qui són els seus pares? Amb qui viu? Res més? Doncs aquest, igual. I l'odio. No és que l'odi, vale? Ara t'ho aclararé. No és que l'odio, vale? Però sí que em fa molta ràbia veure'l. Molta, perquè després de tot el que va passar a l'Anderson i tot el rotllo que em va dir que si patim, que si patam, que si patum, jo ja no... Mai cap intervenció de l'Anderson. A l'Anderson jo els deixo... Jo li vaig estar a punt. Jo me'n recordo que un dia em vaig agafar un emprenyament que vaig tirar estar a la taula al terra. I la mestra no em va dir res. Jo estava allà, és que li partiré no sé quantos, i estava a punt d'agafar-lo. Si l'hagués pillat, ui. Cames, ajudeu-me. Ara ja saps què has de fer, anar a buscar la Victòria. És que l'han expulsat 15 dies i ara no ha tornat. Jo estava a la classe i sempre em diu, ets un amor-odi. I jo, per què un amor-odi? Que és que l'amor i l'odi es toquen, Déu. No hauria de ser així, perquè l'odi no té res d'amor. A veure, com t'ho aclaro? Jo sóc una persona que quan em toca les pessigolles se m'acaba molt ràpid la paciència. És com per agafar aquell algú i aquella finestra i agafar un trosset així molt petit d'aquella finestra i clavar-li els ulls i que s'enteri que a mi ningú em toca les pessigolles. And now your mother and tomorrow another family abandi nyirakuru wa Fabrice. uri nyirakuru wa Fabrice. Fabrice irindi yitwa Furaha. yitwa Furaha Fabrice. Fabrice uburwayi bwe bwaje afite imyaka ingahe? Afite amezi 3. Afite amezi 3. Fabrice yavutse ari umwana aza kurwara malariya. Bamujyana muri pediatri CHK. None intambara yari irangiye nta baganga bari bahari. Abastajeri bamwigiraho. Bamwigiyeho noneho ese afite n'inkovu ahangaho bamwigiyeho. Mudogiteri wari ushinzwe abo baganga ahita atoroka abo banyeshuri. Aratoroka. Fabrice mama we bimeze gute cyangwa papa we? Papa we ntabwo yigeze amwemera kuko ntabwo yakwemera umuntu umeze gutya. Afite abandi bana. Ubwo nyine tubaho gutyo. Hanyuma mama we nawe nyine ni umuntu yari afite amafaranga acuruza Tanzania. Ejo bundi korona iba ariyo. Fabrice none yatangiye kwiga ryari? Banje kwiga garidienne. Batangira ikigo hariya bwa mbere. Niho yatangiye kuhiga. Nibwo yatangiye kwiga. Icyo gihe yari afite imyaka ingahe? Ubu ngubu afite imyaka 22 yavutse 9. Hanyuma se mubona ni iki gihindukaho? Aho yagereye hariya cyarahindutse kuko ubundi yahoraga yicaye yigunze. Ariko ubu no muri korona yarambazaga ati ndajyayo. Heheze. Ati ndajyayo. Nkamenya ko ari kwishura mbwira. Nanjye nkamushuka ntejo. Ejo byagera ati ndajyayo. Nkahugira muri ndajyayo nkanye nkamubwira ntejo. Gutyo. Mubona imibanire ye n'abandi bana baba hano cyangwa se baturanye imeze ite? Ni myiza ntabwo imeze nka mbere yarameze nk'igisimba. Mbere nta muntu wamwegeraga ngo agafata ibuye. Ariko bari kumwe n'abandi bana igihe bazana bagera hano akababwira ati bayi ati nahejo. Ati nahejo ati munsengere tukunda gusenga. Ati munsengere. Munsengere. Nyuma se abandi babyeyi muturanye bo bamufata gute? Uretse abana nyine nibo bamubona benshi bakamuhunga. Kandi bakatiza cya kigoryi. Nk'ubu afite imyenda nyine nyirarume yamuguriye. N'inkweto. Ari igihe ajya kwiga tugomba kumwerekeza bari baravuze ngo kiriya cyane kimeze ko cyambaye inkweto imeze kuriya. Utuzagitegera hano hirya tugiyambura. Hariya mwaciye araka. Kuko ari myiza. Inkweto nyine. Abazaze mwambura. Cya kintu cy'ikigoryi cyo kwambara inkweto zimeze kuriya. Tukajya tumuherekeza. Hari imbogamizi se
mugira muhura nazo kubera ko mufite umwana wamugaye mu rugo, hari icyo bibabuza gukora? oya ntacyo uretse nko ko yaba yarwaye nk'ubu ukabura icyo umujyana kwa muganga, nk'uko undi muntu wese arwaye. ukabura icyo umujyana kwa muganga, nta yindi mbogamizi. Kugeza ubu si ko yakuze ko atakimbuza gukora, ko ntakimuheka nk'uko nibaga amuhetse. munsi yo kumuhagira ndamuhagira, agiye kwiga mu gitondo ndamuhagira, akajya kumwambika akajya kwiga. ntabwo byoroshye ariko ni ukwizera ko Uwiteka ashobora byose. sinari nzi ko nzageza aho. si ibyo se? ntabwo nari mbizi. hanyuma ni iki mwumva mwasaba abantu bazabona ubuhamya bwawe kuri Fabrice, abantu abazareba bazabasubizamo intege, bamenye ko umwana ari Imana ishobora byose, kandi bamenye ko umwana niyo abana n'ubumuga aba ari umwana, aba yaravutse nk'abandi bana. agomba kumuha uburenganzira bwe. ubu se Fabrice nyirizina ni nk'ayo magambo ashobora kuvuga? Fabrice aravuga, asuhuza tica, aryambwa ati tica. Nk'ubu umwarimu umwigisha kunyura hano kamwe ko kango dore tica. ubundi aba yimereye gutya. ubundi aba ameze gutya. Pues jo me'n recordo que quan jo vivia a Ruanda caminava sonàmbula. Jo me n'en recordo perfectament que jo cada nit m'aixecava. De gana, de vista ni gana. No, o sigui, dormia i m'aixecava i tenia els ulls oberts. Però, o sigui, el tenia els ulls oberts, però no Aquí no ho fas pas, això? No. Perquè no sóc pas somnàmbula, abans ho era, però ara ja no. Perquè abans tenies gana i ara no. Buscaves plàtanos? No. O poder... Vés a saber què buscaves. Què vols dir, ho vés a saber? Buscaves alguna vaca, i ja si tenia llet. No, per què? No. Buscaves la cunya? No. No ho saps? No. Perquè jo quan m'aixecava m'anava a un lloc diferent, o m'anava al llit de la meva germana, dormia amb ella, o si no m'anava al llit dels meus pares, obria la porta silenciosament i dormia amb ells, o si no m'anava al... o si no, o m'anava fora i tornava a entrar, o si no m'anava a la terrassa, mirava una mica, o ikibazo cya mbere nakubaza muri Marceline, Aline, uwo mwana Aline mupfaniki? Bizadushimishije rero kubona tugeze hano tukaganira, tukaba tujya kuganira na mama wa Aline. Biradushimishije cyane hamwe n'abavandimwe turi kumwe. Ni iby'agaciro cyane kuba tugize twabishatse kenshi kugira ngo tube twahura, none tugeze amahirwe kuri uyu munsi tugeze aha ngaha. Hari amakuru yose ujya wumva uko yaba ameze gutya ugereranyije n'uko ari mu Rwanda, none ubu akaba ari mu Burayi, hari amakuru ye ujya ubona kugira ngo wumve umenye uko yaba amerewe ugereranyije n'uko ari mu Rwanda? Mfitiye ikibazo. Mfite ikibazo kugira ngo menye amakuru ye, nta buryo bwo kumenya neza amakuru ye ku buryo buhagije. Ariko umva ko byabaye ngombwa ko muhamagara nyine namukumbuye. Yego. Iyo nakumbuye mpamagara padiri. Padiri yakubwiye iki ko ambwira ko ari naraho, akambwira ati yabaye inkumi, ko bamutwaye
ari umwana w'imyaka 8. Yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 8 ariko agaragara nk'umwana w'imyaka 4 kubera ubwo burwayi bwari bwaramu. Ngo nta makuru ye mfite ko nyine kurera umwana ufite ubumuga ni ibintu mbese bigoye. Cyambere umubyeyi agira agahinda, guhorana agahinda ka buri gihe kubera ko uhora umubona mu maso nyine uhora uri kumwe nawe. Ubwo rero izindi mbogamizi wenda ababyeyi bakunda kugira ariko biterwa n'ubumuga umwana afite. Biterwa n'ubumuga umwana afite ubwo aribwo. Hari uba afite umwana wamugaye nyine ku buryo ubona ateguka ateyegura. Bene uwo mubyeyi rero aba afite agahinda, uwo mwana ntaba azabona ukuntu ajya mu ishuri, uba ubona imbogamizi zo kumugaburira, mbese uba ubona yuko aba ari ibibazo nyine ababyeyi baba bafite, ariko ahorana ikintu cy'agahinda mu mutima. Nawe icyo kibazo uvuze ngo ukeneye kumva ijwi rye, turakeka ko nawe akeneye kumva ijwi ryawe no kubona mu maso n'ubwo mutari kumwe, ariko ntekereza ko ibi ngibi urubyiruko rwa hano ruza kumufasha nawe ku mutima cyane, ruza kumunezeza kandi rukakunezeza. Turatekereza ko kuva se agezeyo wumva wowe ari imbogamizi wumva wowe ufite kuva ariyo, wumva wowe kuva ariyo ubuse ari imbogamizi wumva ufite nyine, cyangwa wumva hari byari guhangayikishije cyangwa byishimiye kuba ariyo numva binshimishije. Yego, kuko arimo kuvura. Kandi n'ahantu ari n'umuntu umufite nawe yaje yaradusuye. Yarabasuye? Yaradusuye. Mwaraganira hano? Rwose yaraje turaganira, tumuha n'uburenganzira bwo kugira ngo ajye abona ukuntu amukurikirana amuvura. Nizeye ko afite umubyeyi umufite. Simpamya yuko nkurikije, sinzi nimba akinyibuka, sinzi nimba ambonye yanyibuka. Yakwibuka? Ayakumama ntekereza ko atarabura ko burya amaraso y'umubyeyi n'umwana burya arakururana. Birakururana, ariko yagiye ubona bitameze neza. Aho bamariye kumuvura. No mu bwenge hari. Aho bamariye kumuvurira, mpamya yuko hari abo na bene nyina atashobora kubamenya. Turimo turaganira n'uyu muryango wa Aline. Hanyuma mupfana iki na Aline? Murumuna wanjye. Murumuna wawe. Yego, mu rugo muri abana bangahe? Abana 8. Uri imfura? Ese ubundi mwari mubanye mute mbere yuko agenda? Twari tubanye neza, yari umwana mwiza kuri twe, udusetsa cyane, ukunda gusenga. Twarumvikanaga, mbega kari akana keza gashimishije. Mwumva se bimeze bite kumwumva ko noneho atakiri wa muntu ukambakamba, asigaye ari umuntu ugira ibyo ashobora gukora, ashobora kwiga? Twumva ari ibintu bishimishije cyane nyine, kuko ni amahirwe kuri twe. Twakabaye kuba tutari tukinamufite, ariko ubu ngubu nyine kuba ariho gutyo nyine, nubwo tutamubona tutamuheruka, ariko ahari twizera wenda ko nta kibazo. Ubundi Aline mukiri kumwe yabukundaga kubabwira iki? Ni byinshi, ni byinshi. Waduha nk'urugero? Yakundaga kudusetsa, kutubyinira. Yarabyinaga? Agasirimba kwa nyine ahantu twari dutuye hari icyumba cy'amasengesho. Yego. Yakundaga rero kutubyinira, agasirimba, kandi afite n'ikibazo mu maguru. Akagerageza? Akagerageza agasirimba, akunda kuvuza ingoma. Urazi kuvuza ingoma cyane, azi kwantona indirimbo. Araririmba akantona rwose bigacamo neza cyane.
hari abana twasanze uyu munsi badahari bagiye ku ishuri. Yego. Ni batoya kuri we? Umwe yaje undi yirirwa ku ishuri ndumva atari butahe. We yirirwa ku ishuri. Nari we yasize nyine ari mutoya, asize amwise n'izina. Yasize amwise izina? Yamwise nde? Yamwise Karabo. Yamwise Karabo. Noneho undi yitwa nde? Yitwa Elisa Ndizihiwe ariko bakunda kumwita Macari. Bakunda kumwita Macari? Niryo zina rye. Iryo zina rye. Ni izina ryiza. Yasize bamwita kuko niwe bakundaga gukina. Bakundaga gukina iby'abana, guteka inkonori, gukina biye. Bagakina biye. N'agatenesi ndumva. Kugahererekanya gutyo. N'umupira nyine. Hanyuma aba bantu bagize igitekerezo cyo gukora filime kuri Aline, abenshi ni abaturanyi be, urabizi. Niki wababwira nkawe? Ikintu nababwira ni uko nishimye kandi mbishimiye. Igitekerezo bagize ni cyiza. Ni amahirwe mu buzima, aza rimwe mu buzima bw'umuntu. Gusa ndabashimiye, nicyo nababwira. Imana nyine izabaha umugisha kubw'ibyo nyine bakoze. Ni nk'ikihe kintu, ni gute mwafashaga Aline akiri inaha nk'abavandimwe? Urabizi abavandimwe bafite urukundo hagati yabo. Mwamufashaga gute mu byo adashoboye, atashoboraga icyo gihe? Aline nyine icyo twamufashaga ni ukumukarabya, kurya bwo yarigaburiraga, ubundi kumujyana kwiga bamuhetse, bakagaruka bamuhetse. Kuba Aline mwarimu mufite hano nk'abavandimwe, nta ngaruka byakugizeho wowe? Kubera ukuntu yari ameze, nta ngaruka mbi byakugizeho? Oya, ntayo kuko nyine ni umwana nk'abandi. Twaramukundaga nk'umuvandimwe. Ntabwo byigeze bikubangamira mu masomo yawe? Uvuga uti hano hantu ntabwo byagenze neza kubera ko dufite Aline mu rugo utugoye? Oya, ntabwo byambangamiye pe. Ntabwo byakubangamiye? Ntabwo byambangamiye. Nyine yajyaga kwiga akagaruka. Wize kugeza mu uhe mwaka? Nagarukiye mu wa 6 segonderi. Washoboye kuyirangizayo? Narayirangije. Uratsinda, ubu hasigaye na university? Ibyo niyo isigaye. Ariko wumva uyishaka? Ngeze amahirwe yo kuyiga, nayiga. Nk'abantu batazi Aline, batigeze bahura nabo mu buzima busanzwe, kuko iyi filime yitwa Inzira ya Aline, ni nk'ikihe kintu wababwira muri make kuri Aline ushatse kumubwira umuntu? Ushatse kumubwira umuntu nk'amagambo nk'atatu wavuga ko amuranga? Aranga Aline? Amuvuga neza uwo ari we. Mfite murumuna wanjye ushabutse, uzi ubwenge, w'umuhanga. Hanyuma Dia, ubuzima hano bumeze bute? Ubuzima bwo ni danje. Ni amateka maremare, sinzi ngo nayavuga gute. Buryo icya mbere ni uko nyine papa ntabwo turi kumwe. Kuba tutari kumwe rero nkatwe abana urumva ni ukwirwanaho, kwirwariza, mbega ibintu bigoye. Ukora akahe kazi kugira ngo ushobore guhangana n'ibyo bibazo? Use navuga ngo nkora iki? Ubundi ni ugushakisha gutyo gusa. Utwo mbonye ni na dukeya, ntacyo twagufasha mu bana 8, urabyumva? Mbega nyine burakakaye. Nta abana nubwo biga, ariko urumva biragoye kugira ngo bajye kwiga. Harimo n'abacikishiriza amashuri, ntabwo ari twese twarangije kwiga. Umubyeyi wese akora iki? Mama wacu nta kintu akora.
ntacyo nta kazi gahoraho. ntako nyine. A mi me l'han tocat massa la consciència i jo sé que és tenir consciència i també que és no tenir consciència. Has llegit aquell llibre que jo el tinc aquí, ja fa temps que l'he llegit, que és diferent, però està molt bé. Escollida pels déus. És de la història dels primitius catalans que van venir aquí a la Catalunya nord, cap a dalt. La sacerdotessa, que eren, ja saps qui eren les sacerdoteses. Tenia una senyora que la cuidava a ella, però que aquesta dona havia pujat amb ella de petita, que anava al temple a la nit a mirar a on deixaven els nens que abandonaven, els nens i les nenes. I que una nit que hi va, i després les portava amb aquesta sacerdotessa i les educava per ballar amb el prostíbul que portava, perquè les sacerdotesses eren majoritàriament prostitutes. Ja ho saps, això, no? T'ho tinc d'explicar jo. I una nit va sentir que plorava, i anava a la nit, a fer això. Va sentir que plorava un infant. I va mirar a on era perquè el plor que va sentir li va agradar. No era cap plor de gana, ni plor de misèria, sinó que era un plor, segons ell ho explica, plor de vida, que volia viure. I la va agafar i se la van dur. I aquesta sacerdotessa la va criar, la va anar criant amb la seva companya, aquesta dona que tenia. I és la vida d'aquesta nena. I llavors aquesta nena va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent. Per això se'n diu escollida pels déus. Perquè tota la seva vida va ser diferent de totes les nenes que havia pujat fins llavors. Saps què vull dir? Sí. Doncs això, escollida pels déus. Que guai. És un llibre molt xulo. Un llibre que tinc allà. Uau. Per això sempre et dic que has d'aprendre de llegir molt, encara que no ho vols llegir en veu alta, però has d'aprendre de llegir, perquè els llibres ensenyen moltes coses de la vida. Moltes coses que t'han passat les trobaràs escrites als llibres. Encara que no siguis tu, les has escrites. Per què? Perquè aquestes coses que t'han passat a tu han passat a molta d'altra gent. Per què? Els nens, les nenes, els homes i les dones tenen moltes semblances a la vida que han passat. Quasi bé iguales. I llavors et donaràs compte que t'ha passat a tu. Ho han passat molta d'altra gent.
tu i jo podem estar. Nosaltres podem estar. L'altre mà passa per aquí. Bueno, té la panxa aquí i ja està. I ara per fer la transferència jo la faria una aixeca de sota aquí, l'altra. Aguanta l'altre. Ella? Sí? Jo sola no. Si no que si pugi una darrere seu. Mira que em sembla. Amb el temps hauríem de passar les cames per sota. Per dintre. Per dintre. Per dintre què vols dir? No, no, tranquil·la. Sí? Estàs mal? Fes-li, mata. L'esquena del cavall. Tot per la musculatura. Com treballes el tronc per aguantar-te els braços. Digue-hi tu. Molt bé, noia. Vinga, Dina. A poc a poc, Compte amb l'arrencadeta. Super. Ole! Preciosa! Som-hi. Tenim un xanquito. Ara equilibreu-vos,